Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumo Timore, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, GM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Sangot kisnar nongtu tuk arshaka kilangat ay hakasirip jong kipulit ka Sora Police Station but kipulit ka Special Cell ka East Khasi Hills District. Hau kurwa balapha sikilat patay kubor. Dau Superintendent of Police uba Vivek CM. Haka arpsaw tarik urimpang arjapsan ula pentip hadian baka jingya katong ya kawe ka kenhon gang ka badan keti bantu i kituk arshaka haka tayo baladap da ka jing panap shrip jong kipulit ka Sora Police Station but kipulit jong ga Special Cell ka East Khasi Hills arngut kisnar nong tu tuk bakentop ubabu marang ubala khat khandai snem garta na Dalia Sheila but usondi en sangma ubala laipo snem garta na Samanda East Garo Hills kila syakem haka miet jong ga arpulai tarik urimpang arjapsan ha Sora rim kat bagidangnya ada kawai kabait Suzuki Gixxer kabadan U number ML05AD4393 kabala syatu nakasinong Smith ya kabagila temu balik di Syakari Bangladesh. Kini ki arngot kila simti ya kini tuk na maukdok na kawai ka kenhun kabadan keti bandrong tu ya ki tuk kabala ja keleng kanong ba Shillong. Shusho USP ulai tu ha kajing budian ye kini ki kamrunar laingot ki brio ki bejudon keti bantu iki tuk kila syakem ha nyomer East Khasi Hills bat kawik skuti kini ki laingot ki snar nong tu tuk kidai ki blatip kerteng kum u barabor namsau ubala arpu pras nem karta na jirang patharkhma uban roy lang ubala khat khandai nem karta na kenba malai klang wambroi mausenram bat udeklin warjeri ubala arpu nem karta na nongmensong Shillong. Kadba kipulit kidang pelong ya kajing talasi kali hasora kilayo kurup ya kawe ka tuk R15 ML05AA3297 bala syatu ka step jongga arpulai terik urimpang arjapsan na mauyong Japung. Ya kini kinong tu tuk latihan bisar hakasari hadin bala pengan hapo kamadan riting PS case number 310225 hapo ka section 3032 jongga BNS.